Selamat sejahtera kawan-kawan. Bersama saya Tan Shi Yu, guru cilik anda pada minggu ini. Jom kita belajar sebatang kata sehari. Tema minggu ini, pengusaha warung, Tan Wei Laoban. Pengusaha Laoban. Pengusaha Laoban. Ibu Kamalia seorang pengusaha warung di Pekan. Kamala的妈妈是镇上一家摊位的老板。warung 摊位 warung 摊位 Makcik Salmah memasak makanan yang dipesan di dapur warung。沙马阿姨在摊位的厨房里准备顾客点的食物。membuat bayaran 付钱 membuat bayaran 付钱 Seorang pelanggan membuat bayaran di kaunter bayaran。一名顾客在柜台付钱。pinggan 盘子 Kamalia menggelap meja dan mengangkat pinggan yang kotor。Kamala 抹桌子并把肮脏的盘子拿走。dipesan 预定 dipesan 预定 Mak Sulia membawa makanan yang dipesan oleh pelanggan。苏丽阿姨捧着顾客预定的食物。Sekian terima kasih。